sujjugol fihi da yejjiti goɗɗum ka julde. Halatu sujudi sahwi alhaaliji ko honno goɗɗo sujjirta si o yejjiti goɗɗum ka julde, ma o yejjiti o ɓeydi ma o ɗuyti. Ko waɗata ha goɗɗo sujja sujudu sahwi ko go'o a yejjiti a ɓeydi, ma a yejjiti a ɗuyti, ma a sikkitike. Joni noon alhaaliji fi o sujjugol sujudu sahwi hino ɗo alhaaliji joyi ko adi kon: man sallama qabla itmami salati nasiyan, kala salminɗo ko adi o timminde julde nden hara noon o yejjitu o salmini julde nden timmani, yasjudu lissahwi ba'da salam, o sujjanay kon ko o yejjiti ɗon ɓaawo o salminde. Ɗiɗi, man zada fi salatihi nasiya, kala ɓeydituɗo ka julde makko goɗɗum hara o yejjiti o ɓeyditi ɗum, yasjudu lissahwi ba'da salam, o sujjay fi kon ko o yejjiti ɗon ɓaawo o salminde. Tati, shakka wa bana ala khalidi zannihi bi ziyaratin aw nuqsani, o sikkito imo julde o sikkito kono o maho e ko ɓuri jaalade kon e sikke makko ɗe. Honum woni ɗum? O sikkitike fiisi o ɓeyditi ma o ɗuyti. O sikkito ene mi ɓeydi ka mi ɗuyti, yani tarajjaha indahu ahaduma. Joni noon ɗon ɗen o ndaaray woni ka hakkille makko ɗen ɓuri kon foolude. Si tawi ko ɗe ɓuri foolude ko o ɓeydi o jogito o ɓeydi, si ko ɗe ɓuri foolude o ɗuyti o jogito o ɗuyti. Yasjudu o sujja kadi litfaali fi ko yejjiti kon ba'da salam ɓaawo salminde. Man nakasa min salatihi, kala ɗuytuɗo ka julde makko wajiban ko woni wajib nasiyan hara o yejjitu, yasjudu lissahwi qabla salam, o sujjanay fi ɗum ɗon kadi ɓaawo ko adi o salminde. Joyi on, shakka wa bana alal yaqin, o sikkito goɗɗum ka julde makko kono o maho e pellital makko ngal o yaara ko felliti kon fi mum. Ko honum woni ɗum? O ƴetta aqallul adad ko ɓuri fanɗude e limore nden. Lam yatarajjahu indahu shay'un, joni o sikkito en ko mo julde fana, o sikkito ene ko tati mi juuli ka ko ɗiɗi. Ɗon nden haray ko honɗum o waɗata ko yo yiltito considéra ko ɗiɗi o juuli, o continue haa so o timmino julde nden o sujja fii sikke ko o sikkiti ko. Ma o sikkito ko wootere mi juuli ka ko ɗiɗi, ɗon ko yo yiltito considéra ko wootere o juuli, o timmino julde nden o sujja. Ma o sikkito ko tati mi juuli ka ko nayi, ko yo ƴettu ko tati o juuli o sujja. Kono noon toujours ko yo yiltito e ko ɓuri fanɗude e limore nden. Si tawi o sikkitike e limore darɗe ko juuli ko, o sujjanoya noon ba'da salam ɓaawo salminde. Yajuzu sujudu lissahwi kullihi qabla salami aw ba'dahu wal amru fi dhalika wasi'un. Koko innete sujudu sahwi, sujjugol fiila yejjiti ɗuyti ma ɓeydi, no dago yajuzu no dago as-sujudu sujjangol li sahwi fihi da yejjiti goɗɗum ka julde kullihi, kala ko yejjituɗa no dago ka sujjana ɗum qabla salami adu a salminde, ma aw ba'dahu ma ɓaawo a salminde. Wal amru fi dhalika wasi'un, ɗon fiya tew no yanya Allah no yanyi fi on ɗum no anda. Wa man nakasa, kala ɗoytuɗo goɗɗum ka julde sajada qabla salami, ko ya sujju adu a salminde. Wa man zada, kala ɓeydituɗo sajada ba'da salam, ko ya sujju ɓaawo a salminde. Wa man nakasa wa zada, mo ɗuyti ɓeydi kadi fof mum sajada qabla salam, ko sujju kadi ado salminde. Kono ɗum ɗo fof ko honɗum ɗaɓɓirata, ko ya sujju tun. Hay si tawi ko wonɗa sujjande kon ko duwanuɗa sujjude ɗum ko qabla salam, ko ado a salminde, an noon a sujji ba'da salam ɓaawo a salminde, probléme ala. Ma si tawi ko bonnuɗa konko ko duwa sujjanede ba'da salami ɓaawa salminde fof si sujja, kono andon
sujja qabla salam ado salminde problem ala an sujjutun ko ɗum woni yajuzu no dago as-sujudu sujjugol li sahwi fihi ɗa yejjiti goɗɗum kullihi kala ko yejjitete kon qabla salami no dago sujjana ɗum ado a salminde aw ba'dahu ma sujjana ɓaawo a salminde fuu no dagi wona yayno o bonnere ko bonnuɗa ɗo ko dono sujjanede ɗum ɗo ko qabla salam ko ada salminde joni noon anga sujji ba'da salam ɓaawa salminde probléme ala ma inna ɗum ko duwano sujjanede ko ba'da salam ko si a salminde nan so sujja an noon a sujjut si salminɗa probléme ala sujjutum asbabu sujudu sahwi ko woni sabuji ko goɗɗo sujjanta kon sujudu yejjitugol asbabul awwal sabu ara noon a ziyadatu fi salat ko a yejjiti a ɓeyditi goɗɗum ka julde wa hiya nawan ɗo sujudu on ko nawneji ɗiɗi siga o yejjitugol ɗo yejjitugol ɓeydita goɗɗum ka julde ɗon ko noneji ɗiɗi annawul awwal none ara noon ziyadatul af'al ko yejjitugol ɓeydita golle e nder golle waɗeteɗe ɗen ka julde har ko gollal ɓeydituɗa aksamugo geɗe mum ɗen go'o ziyadatum min jinsi salat yejjita ɓeydita goɗɗum ko tawa e none julde nden ko tawa ka nder julde ton wano won ɗum ka ziyadati qiyami wano ɓeydita daragol darnde wotere ɓeydita darnde aw uudi ma ɓeydita jooɗagol aw ruku'i ma ɓeydita ruku'ugo aw sujudi ma ɓeydita sujudu ko laaɓi ɗiɗi an noon sujja laaɓi tati non ma turagol ngol ruku ko nde wotere an noon waɗa ruku laaɓi ɗiɗi joni ɗiɗo fuu golleji ko yaaduɗi e julde nden joni noon yejjita ɓeydita goɗɗo e ɗiɗo ka duwano ɗon alhukumu kon woni hara ñawore ɗum ɗo on ida ta'ammadaha almusalli si tawi wonɗo juulude on tewi o ɓeyditi darnde wotere ma o tewi o ɓeyditi jooɗagol o liyeyo jooɗo laabi ɗiɗi o jooɗo laabi tati aw ruku'e ma o tewi o ɓeyditi ruku e nder ruku o waɗete kon ka julde ma o tewi o ɓeyditi sujudu kala ɗiɗo si tawi o tewi ida ta'ammadaha si tewi ke ɗum ɗon almusalli juulowo batalat salatu haray julde nde boni ɗon haray na sujjugol fi moƴƴintingol ɗon haray ko julde nde boni ɗiɗi on in kanati ziyadatu sahawan si tawi noon ko ɓeyditi kon o yejjitu o tewaki yasjudu lissahwi ba'da salam ɗon haray o sujjoyay fi ko o yejjiti kon o ɓeyditi ɓaawo salminde ɗiɗi on none ɗiɗa on kadi ziyadatum min hayri jinsi salat yejjita ɓeydita goɗɗum kono wara ɗum tawaka e julde nden yiida yaada e julde nden e golleji waɗete ɗin ka julde wano hon ɗum kal mashi wano seppugol yahugol ni ɗum tawaka e nder julde nden an noon yejjita seppa e nder julde nde ala julde yaha ni wal harakati e memminagol tawaka e julde nden an noon yejjita memminoɗa ha haray kon woni ñawore nden alhukumu ñawore nden e ɗum ɗo la yusra'u laha sujudu sahwi ɗum ɗo sar'inaka fi mum waɗugol sujud wala farqa fiha bayna al amdi wassahwi ida kanat yasiratan kadi woni a tewi woni a yejjitu si tawi a seppu seeɗa ma a memmini seeɗa a sujjata ɓayko seeɗa goɗɗo e goɗɗo sino juulude ɓe ɗiɗo yeeso ine beccodiri oyano julnude ɓe tataɓo goo ari ɗon mais ni o wontirɗo ka sengo ñaama wonaɗo julnede on ɗo yiltitike paa ɗiɗi ɓaawo ɗum na fuy bonnata o sujjata kadi fii ɗum ma téléphone makko on soni o memminike yaltingol mo ka jiifa ɗannina o memminike ɗum tawaka e julde memminagol kono ko memminagol seeɗa o sujjata
Al-harakatul kasiratu urfan tubtilu salat. Kono non memminagol ko ɗuuɗi e julde nde ɗum ɗon ko anda ko bonna e julde. No toon kadi ko goɗɗo yejjitata tawa ɗum ɗon yaada e julde nde tawaka ka julde. Al aklu wa shurbu ñaamugol e yarugol kon woni ñaawore nden ɗon. Al hukumu ñaawore nden ɗon fi ñaamugol e yarugol harano juulude. Ida ta'ammada al musalli, si tawi goɗɗo juulude on o tewi o ñaami ma o tewi o yari, badalat salatuhu, hara julde nden boni. Ida ta'ammada al musalli fi ila dhalika, si juulowo on tewi ke waɗi ɗum ɗon o ñaami ma o yari e mo julde, badalat salatu, hara julde nden boni. Wa in kanat sahawan, si tawi non ko ñaami kon ma ko o yari kon o yejjitu, fala shay alayya, hunde fawaki. Do en waɗi noone yejjitugol ɓeydita goɗɗum ka julde, noone arano ɗum ko yejjitugol ɓeydita golle e nder julde nden. En waɗi nooneji ɗiɗi ɗin kala, ko golle yaaduɗe e julde nden, ko golle ko jeydaka e julde nden. Oɗon joni lani annawɗu sani noone ɗiɗaɓon e ɓeyditugol e julde, ziyadatul ahwal, ko ɓeyditugol konguɗi. Ɗo na ɓeyditugol kuuɗe, ko ɓeyditugol konguɗi ka nder julde. Geɓe ɗen aksamuhu geɓe mum ɗen, ziyadatun min jinsi salat, ɓeydita goɗɗum e konguɗi yaaduɗi jeyaɗi ka julde. Ka an yatiya bi qawlin mashru'in fi khayri mahallihi, wonde addata konngol tawa sariya on no jaɓi ɗon yo wowle julde, kono noon naaka ɗum duwa wowlede ɗon adduɗa. Wano no anda janngugol alqur'ana no jeya e julde nden, kono noon ko siɗa dari wonaka waɗɗa ɗo ruku, si a turike ɗo ruku a janngi ɗon alqur'ana ɗon a addi konngol jeyangol e julde nden, kono ɗum ɗon noon a addingol kangol duwaka arde. Si a sujji ka sujjuɗa ɗon a jangi ɗon alqur'ana, ɗon alqur'ana no duwa jangede e julde, kono noon naka sujud ko siɗa dari ala. Ko ɗum woni ɗon ziyadatum ɓeydugol min khayri jinsi salat, goɗɗum go ko jeyaka e noone julde nden. Ziyadatum min jinsi salat, ɓeydugol goɗɗum ko jeya e julde nden. Ka an yatiya bi qawlin, wonde on tigi addata konngol mashru'in yaadugol e sariya on, hara sariya on no jaɓi ɗum wowle e julde fi khayri mahalli, kono wowluɗangol ka naka ngol duwa wowle no na ikhlas maggol. Al hukumu ñawore nden e ɗum ɗon, in kana amdan, si tawi ko teware, fa huwa manhiyun an, wara on tigi no haɗa e mum. Si a turike a waɗi ruku, a turike pas a jangi ɗon alquran, haray ko yiɗa haɗa wota waɗu ɗum. Si a sujji a jangi ɗon alqur'ana, haray ko yiɗa haɗa ta waɗu ɗum, par ce que alqur'ana ko jeeya ɗum e nder julde nden, kono no woodi ka duwa jangede ɗon. Si tawi a tewi waɗɗa ɗum go, haray ko a haɗa ɗo e ɗum ta waɗa. Wa in kana sahwan, si on tigi ɗon yejjitu, o turi o waɗi ruku o jangi qur'an, ma o sujji o jangi qur'an, yusra'u lahu an yasjuda lis-sahwi ba'da salam, ɗon haray ko ɓe o waɗa sujud, o sujja ɓaawo o salminde. Ziyadatu min khayri jinsi salat, e ɓeyditugol goɗɗum ko jeyaka e julde nden kadi, hara ɗum ɗon yiida yaada e julde nden. Mithla an yushammita atishan, wonde goɗɗo ɗojjata, si o ɗojji no si o iili tu innamo yarhamakallahu, hara anda juulude, kon ɗum woni ñawore nden. E innugol le yarhamakallahu ɗum ɗon koko hunde moƴƴude, kono yaada jeyaka ka julde, kon woni ñawore nden. Al hukmu ñawore nden, in kana mutaammidan, si tawi o tewi, wa laysa bi jahilin, hara kadi na majjuɗo waɗi ɗum ko janguɗo, ko faamuɗo e mo andi piiji ɗi, mo andi sariyaji ɗin, hara na sabu majjere o waɗiri ɗum, o tewi tun, batalat salatuhu, hara e julde makko nde boni. In kana sahawan aw jahlan, si tawi noon o yejjituma o janga, o faama, ko angal gandal defima ɗum ko majjere, fala shay alay, hara e hunde fawaki mo. Si goɗɗo iili hiɗa juulude, a yejjiti a inni ɗon yarhamakallahu, hara e hunde fawaki mo, par ce que a yejjitu. Tati on an yusallima, on tigi kadi nde salminta qabla itmami salat, ko adi o lannude julgol ngol, hara o julde nden nde timmali
tun salmina wano jula darde didi salmina ma jula darde tati ara ko fana salmina andi ara salmini ko adi atimminde julde den al hukmu gondo ni nyaawore ndenge dum in kana mutaammidan si tawi on tigi tebi salmini adu julde den timmude patala salatu wara julde den bodi go in kana sahwan si tawi non o yejjito o salmini ko adi julde den timmude ko futuro wona julede ko tati o salmini kadi hara o yejjito watala al faslu hara kadi dumunne on juuti kaw anditi don e gila o salmini hara juuti aw in tagada wudu ma salliki makko boni non si o anditi o salmini ko no hari julde den timmani batalat salatu don kadi hara julde den boni si o salmini hara ko fana o salmina ka darde tati no lutti wotere andi o salmini julde den timmani ne ba si o andita ma o andita ko hara salligi makko boni julde den ngara don boni okay in zakara kono si o anditi qabla an yatula faslu atamma salatahu o salmini julde den timmani ko fana o julde woni julde o julde tati tungo salmini tungo anditi hara ne baale o andita e der 5 minutes hara ne baale o andita andi ka darde tati ni salmini no lutti darde wotere donc yo timmin julde den wa yasjudu lisawi ba'da salam o sujjanoya fi konko yejiti don bawo salminde donc yo ilmo arda nde darde so lanni o sujja ba'da salam as-sababu sani sabu ida mon kadi fi sujudo an-naqsu fi salat joni ko ɗuytugol ka julde wa huwa salasatu anwa'i ɗum kadi ko noneji tati ɗuytugol an-naw'ul awwal none arano tarku rukuni khayra takbiratil ihram ko yejjitugol acca tugalal e nder tugale julde nden kono hara na habbirango horminogo on allahu akbar mislu wa non no tarki ruku o yejjita o ronkawal ruku awi sujud ma wejjita o ronkade sujud kon woni nyaawore ndengel non al hukmu nyaawore ndengel non in kana amda si tawi o tewi batalat salatu julde nden boni wa in kana sawan si tawi o yejjitu falahu arba'u halati do hare mari alhaaliji nayi honno ɗum ɗon gerdete o yejjiti o ɗuytigo ɗum rukun e nder julde nden ɗon o yejjitu alhaaliji nayi no ɗum moƴƴitinde alhaalatu la alhaali arano ko iza zakarahu qabla an yashra'a fi qira'ati rak'atin ukhra wajaba alayhi an yarji'a si o anditi fi ko ɗuyti kon o andita ado o natande e darnde go ado fuɗɗade jangugol fi darnde go aray ko yo yiltito fa ya'tiya bi rukni alladhi taraka wa ma ba'da o adda ruknu mo a yejjiti on o continue ko hikki konge on ɗon wa yasjudu sujjoya qabla salami ado salminde parce que o andi to fi ruknu on ko adi o fuɗɗade jangugol e darnde go ɗon aray ko yo yiltito o adda on ruku ɗon o continue julde nden ko sujjoya qabla salat alhalatu saniya alhaali gida on iza zakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra kono si o anditi fi ruknu mo ɗuyti on kono harka o anditi ɗon o natanino darnde go o fuɗɗike jangugol darnde go fatiha on e darnde go lahati rak'atu allati taraka rukna fiha ɗon koyo considéru nde darnde nde o yejjitino rukunu on e mum o hawkinde o cancelinde nden ɗon cancelama o bugike o haykinde ɗon darnde nde tawaka nde kadi ka julde par ce que o andi to fi muɗum kono hari o fuɗɗike ndeya darnde o fuɗɗike jangugol joni koyo cancelu nde darnde nde o yejjiti nder rukunu on e muɗum wa qamati rak'atu allati taliha maqamaha nden darnde hikkodirde e nden ɗon darnde remplace nde darnde nde o cancelida nden darnde hikkodirde e nden darnde kaw yejjitino ɗon ruknu on remplace nden ɗon lonto nden ɗon wa yasjudu li sahwi qabla salami on say kadi o sujjoya ado o salminde fi ko o yejjiti kon alhaalatu salisatu alhaali tataɓo on in zakarahu ba'da salami si o anditi
fi rukunu mo tuiti on kono ko bawo salminde fe o anditi wal fasilu yasiru hara non kadi tan on ko seedani waɗi non si o anditi neɓaali yaqumu haray ko yo daro ɗon e ɗon wa yastakbilul qibla o fewtitaka qibla wa ya'ti o adda bi rak'atin kamilatin darde timmude ma attashahudi wondude e tayyagol wa yusallimu o salmina wa yasjudu li saawi o sujja fi ko yejjiti kon illa an yakuna al matruku tashahhudan akhiran si wana hara konko accuno ɗon ko tayya sakkitoron aw julusan lahu ma ko joɗana gonmo fa yati bihi ɗon haray ko yo addu tayya on wa yusallimu o salmina wa yasjudu li saawi bada salam o sujja fi ko yejjiti kon ɓawo salminde alhalatu rabia alhaalinaya on iza zakarahu bada salati wal fasilu kabirun wajaba alayhi i'adatu salat so anditi fi rukunu mo o yejjiti o ɗuyti on ko noon hara honde sa anditi fi makko o lanni julde fe o salmini lanni tan on juuti kadi ha gila ka o salmini e ka o anditi ɗon haray wajaba waɗɗike alayhi e dow makko e adatu salati fillitagol den ɗon julde annaw usani none ɗiɗamo on tarku wajibin ko accugol ko woni wajibi ka julde kalladhi yatruku ihda takbirat khayra takbirati liram wano yejjitowo acca allahu akbar goo kono harana allahu akbar arana on aw yatruka tasbiha sujudi ma o yejjita hara waɗali e subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ka rukuma ka sujud subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ka sujud o yejjita hara waɗali ɗum kon woni ñawore men e ɗum ɗo in tarakahu amdan batalat salatuhu si tawi o tewi pas o terti o waɗali ɗum o tewi o acci allahu akbar goto e nder allahu akbar ƴewaɗte ɗin ka julde ma o tewi o waɗali subhana rabbiyal ala wa bihamdi ka sujud ma ka ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi o hara o tewi julde nde boni par ce que ko wajibo o acci ɗiɗi on in tarakahu sawa si tawi noon o yejjito o acci ɗum falahu haalatani ɗon haray ko alhaaliji ɗiɗi woni ɗo alhaalatul ula alhaali ara noon in zakarahu qabla alwusuli ila rukni allazi yalihi wajaba alayhi an yarjia wa yatia bihi si tawi o anditi fi ɗum ɗon konko o yejjiti ɗon ko adu o hewtude e ruknu hikki ɗon ɗum ɗon o anditi aray waɗɗike dow makko yiltitagol adda ruknu ko o yejjiti ɗon alhaali ɗiɗa on in zakarahu bada an wasala ila rukni allazi yani kono si tawi noon ka o anditi ɗon fi mum hay o naatani ruknu hikkondirɗon e ɗum ɗon non si o anditi fala yarji ɗon o yejjitotaka koyo continue julugol wa yasjudu o sujjoya li saawi fi ko yejjiti kon qabla salami ade o samminde annawu salis none tata on kadi tarku sunnatin ko yejjitugol sunna ara ɗum ɗo na wajib siga ko feƴƴuɗe gon ɗo joni ko sunna on tigi yejjiti waɗali ka julde kon woni ñawore nden al hukmu ñawore nde laysa alayhi aray fawaki on tigi sujudu sahwi sujudu yejjitugol sawa an kana mutaammidan am nasiya woni o tewi woni o yejjitu o sujjata ɗum ɗo aray ɗe darade fewn ɗo aray waktu o mbattike fi wagol darsuji ɗin hande joni inchallahu taala ko fi sikke ɗen aranoyten si Allah jaɓi ka darsu an